dengan idon nakaliang juga BJP kade kakam kaba kibu haga mention haga manifesto joki kaba ban penbit hanaba ngin sim dengan subject ILP haba mentala sausden duna ngila pha se Delhi hapo jusjar jongkam BJP hangila ali kenduk mduna syu jikan nyau prasin UCM mangar kat kikoli ngilai ban kenduk ban penkemau ya ka LP nemutu ban penkemau ru ya ka amendment joko to MRSSC ka anjo kastin hakaba yakini pro artabi ki subuh hapo kendong ya ka demand bad ya kejing kerpa na kalian jong ka sorkar state government jongi agaba menta pada por election ki kwa ban penbit bangin ye keren sani bah sapang KLP hanang ini keren baharu sapang kini ki artli kiten kawi kiten khasi kawi kiten karu ban penrum ha patuga i chidel denga i bakane borok de tang kajing penbit kajing pentame kabalai projai lai berskit nai ngang kwa ban ong ani banakaliang jongi ka NPP parti ngilong committed ngilap hak ngilapan ya pi ya gitu ki manifesto jongi ya ka vision bat ka mission documents jongi ka ban nak mentau arajar apolai hadu arajar apopra nakaling jongi ngilak keren syai ngilap pen syai ki ki mat trekam ki bangi ngin le ya ki benta ki bangim pala ban pendep ngin pendep ha kan ka tem ka banwan nadu u benai balai arajar apolai hadu u arajar apopra kumta ngakermen sket baki pajba nong tebut jom jalan mekla kin bishar benia kin pek benia ya kirukom keno ya kirukom kren joki akaba parok komongo opi ki kenta bat kumju ki kawang mau be tang ya kepatien bi haka juga por ngakwa benong pi kakum kan ka waves kaba ngiyoi naman ngaru ayat keleng saudong ki konsesi ba per UCM ru uyat keleng saudong ki konsesi ba per hapo mila tingi sutu saya kedar bala kumno haka artari ngin yo ban sensyar marway ngin cross ya ka magic number ngin cross ya ka live sausit kata ka belati kenal ha ngakwa ban pentip ahmad yopi kum ki perlok ba pin island ya ka nikah kubur sa keleng saudong jong ke jalan mekala joni